sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Andiyan na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa gugma, mintulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapnod sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. ug Inday Tanini. Nais ko lang po kayong batiin ng isang napakagandang umaga, Rolanday. Lalong-lalo na sa aking mga kapamilya din sa Dumoy, Toril, Davao City. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jacqueline. I'm a graduate of Bachelor of Arts major in English. Sa isang universidad dito sa Davao. Apan wala akong mag-teach, kaya mas gusto na ako manarbaho abroad. Almost 1 month ako nag-stay karon din sa Davao, Dolanday. Gusto lang ako i-share ang akong experience sa dihang tuap ako sa abroad. Nakaluyan ko, nakalarga ko sa nasod Qatar. Og nahimo kong hotel receptionist. That time, nakakontrata ko og 2 years. Abi na ko ang 2 years, dali lang. Pero pag magsugod na kag-ihap sa mga adlaw, magkadugay ang katuigan. Boyfriend ako since college, si Ronil. Nalipay ko kay misuporta siya sa kong planong pag-abroad ganyan to. Apan wala na ko damha, Dolanday.
nga sa akong pag-abroad sa Qatar. Dito na nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. Ug ini ang nahitabo. Mahal ko. Hindi na ka magpapugong. Parang sa kong kaiwan, mahal ko. Kailangan ako magawas. Basta ba isaad ako, mahal ko, ha? Hindi ka magpatintal ito, ha? Basta yun yung pag-abot ito, malimot ka na lang ako. Mahal ko. Ikaw lang gid mahal ko. Ikaw, pasig... Ano, ang binuang ka diri. Ayog ka bala ka na, mahal ko. Dili ko muna taglain yung binuhat. Ikaw rin gina ako ang langit o gimaya. Ano, maging mong mga laki, mahal ko ba? Basta mulayo gani ang uyab gani. Daghan ang kay paabot diri. No. Lahi ako, mahal ko. Ikaw rin ako ang... Ikaw rin akong gimahal ang tusangtod. Paging all the passengers, please proceed to the lobby. Thank you. Our flight is canceled. Joke only. Naina po ng... Airport dari mahal ko. Hindi nga naman yung joke dari. Naman na yung joke dari, no? Pero, seryoso ako, mahal ko. Pag-amping dito, ha? Bawal ang bomba, bawal ang bomb joke. Ano, mahal ko? Ikaw po di ha? Pag-amping po diri pirmi. Ay, bongga! Sige na. Basta niyo babiyaan sa aeroplano. Pag-amping dito, ha? O pag-abot ganin naman dito, mahal ko. Tawag din ako diri, ha? Okay, mahal ko. Bye-bye, mahal ko. Love you. I love you. Bye. 20 minutes before takeoff, sitting here at the airport lounge, reminiscing all the good times, knowing that I'm staying. But was a tremendously happy love affair. It's about to end in tragedy. It's a pity. Huge amounts of persuasion only worsen the situation. Welcome to Qatar. I'm your boss. I'm Ali Shikma. I hire you from the Philippines. I'm not Japanese. What is your name? Sir, my name is Jacqueline. Ah, you're like a Miss Universe contestant. Ah, Thank you, sir. you're like Jacqueline representing Look 4. I'm gonna be your boss, but I'm not the owner of this hotel. And you will be the receptionist. Okay, Understood? Okay, sir. Any problem with regards to any matter, you directly talk to me. Okay. You're so acid. You don't act like a true Filipina. I've been
I've met a lot of Filipino, but they don't act like that. You need to be polite and courteous. Say it again. Okay, sir. Thank you. Not like that. You're like a dead. You're like a walking dead. Do it again. Do it again. Okay, sir. Thank you. You're doing that again. I don't like that. You say it again. Okay, sir. Thank you. That's it. I like it. I like it. Hello, mahal ko. Hello? Mahal? Mahal ko. Oh, kumusta ka na diha? Okay naman, mahal ko. Buta mo po damong amo. May noon. Kabaw ka ba, mahal ko nga? Na, Mingaw na kay kunin mo. Ulit na daribi? Yun na pa, mahal ko. O sige, suot ni mo ron. nga naman. Gisuot mo to ni mo itong akong gipalit? Dito pwede sa mga diri, mahal ko. Uy. Wa, di ka nagbra ka ron? Itong tibak na akong gipadani mo. Gisuot mo to ni mo? Wala, gihatag na ako. Di masakto. Laina ni mo, mahal ko yun. Di agaayo niya. Bawal ba ito? Day ba? Ikaw ba ka sa makitandad na nato ang suot? Pero, mahal, kisa may kasawa ni mo kaon diha. Wala. Mingaw lagi kaya ako lang. Day ba? Uli na lang na rin, mahal, di. Gimingaw, di ko ni mo ba? Di ko makakaon buha ka. Bisang char lang. I miss you, mahal ko. I miss you too, mahal. Tuminaot nga. Magminayo ka diha, ha? Ayaw ba yung... Ayaw ba yung katintalog lain dihang mga binuhat? Mapaabot ko kanunay ni mo. Ang sama itong naibawan na ginuang manok ka di, ha? Oh, wa, oy, wa. Isa ba nag-ingon, anak? Ay, nag-text ako diri. Di ka na tinuod. Wa, di ko nagbinuang mahal. Tuwi ko. Wa ako nagbinuang. Ikaw rin akong gimahal. Busay pa to ang mga tabi diha nga niabot ni mo. Basing ikaw nooy nagbinuang diha. Wala, mahal ko. Basta sure, ha? Wala ka nagbinuang. Wa, lagi. Mao ka na ako ipasaling ni mo. Tuwi lang ko og saligi ko. Nakasabot ka, mahal? Okay, mahal ko. Okay, bye. I love you. Love you. Tawag na, ha? Okay, mahal ko. Ako natawag naman po ko, ganihara. Oh, mo din ni bungkuyan, no? Abi na ko pa itong nagbago, nagkapoy. May mo gabaday na po. Kabaw ka, parts. Isang usaon, lalaki ko ta. Ay, nanin Pedro ba? Pait-pait man. Aw, nagutas bungkuyan. Sa magrinay, tirada na ipapumit nga. Na naman po daw kailangan ko kadidang daw. Oh, tinood na parts. May mo po din mo, ha? Ang akong asawa, parts. Tuwas ming nasod. Yeah. Abi pa na ako magpakasal mo pag-uli niya. Hindi ka rin natin kailangan babae. Kung mapauli, parts, maayo, magpakasalming, pero wa pa man din eh. O sa balay natin buhaton. Nakakita ka na sa kong nakita. Mo din eh, IV pa, puti yan, apatan. Ipalay lang na, ha? Ganyan lang. Han. Lami, kaayo!
Maoro man kahapon ka, eh. Wa, ginagbago ni mo ba? Uy, nag-shorts na gani ko pinapuok para ganahan ka. Naghanap mo lamok diri time speech. Uy, Kay ba ka bitaw ni daghang tiglamok diri na pinapuo kag short. Pinaila sa kupat. Ivy, Kukong Martin eh, Kukong Martin. mao ni si Kokong Martin. Pero Coco Martin! Iyang girlfriend! Ako si Ivy! Ako ni Peter! Tama si Peter nagtukoy pagkanin sa bukid! garaon ko gid kay ba? Teka, I miss you, Kang! Gimiwasab ko nimo. Sara ko kukambi, Ang tuwa, diri mo. Mura magkuhan, mura magkanang pitbull. Pagila pa ay man. Gusto na lang kay mauwaw sa daghang tao dali oh. Ay, uy, yung sa may gikawan ako ni Awa man wa. Love to ka, love to ka. Mukani, anong kawan ako ni Joke lang tayo, joke lang to. Joke naman Dali na. Kapigit kayo mo ba? Kaya ba? Parts. Kayo lang ha, kay musod na mi. Tanawa kong isulubahan, nagtapis na ng kukuan. Towel. Oh, Labakara na lang ni ako ang gikuan. nakakita dito ko. Sexy ha, gini mo Tanawa kamay. ng labakarahan, oh. Tuwad ka luguran, tika. Luguran o Iyaw. labakara. Kaya ako naglabakara doon eh. Hagkot kay ni Han mo na nag... Good morning, magay kaglabakara eh. Uy, good evening na li, oy. Hindi, paduol na rin eh. Kay kagilo. Gilok lang, gilok. Samok pa na mong cellphone na, oy. Kajut lang ha, kay importante kayo ni. Akong mama ning nanawag. Hello? Hello? Hello, Marco. Oh, man. Basta naman ka? Okay lang kay ko. Sige. Mutawag na kong balik ha? Kay... Lain ka kong paminaw, good. Ano sa day ka? Basta. Tawag nagbalik ko niya. Gikalintura magug ko. Gilantan ko. Naginom na kaltan ba? Niinom na ko. Okay ba ka o dili? Okay kay ko, mahal. Sige lang, ay kabala ka rin ako. Okay kay ko. Ano ba? Ikaw, pag amping niya, Ano mo, oy? sige, bye. Marco? Ay kabala ka na ko. Bye. Hello? Ano ito nanawag, oy? Si mama na nawag. Nakabuhi ko na ang bak... Sige, mara pa itong iyot sa abroad, dami. Ikaw siloso ka yun kayo. Akong mama lagi ito na nawag. Nakabuhi na ang baktin. Iyon mo ko ka na bulag na mo. Unya karon basig. Uwa na lagi. Nagbuwag na mi. Si mama to na nawag. Lagi Bulag naman itong Jacqueline, ha? Unya. Nagbuwag na lagi mi. Ay nang silos diha. Kabalabayan yung kaka-possessive ko nga babae. Naibawin ko na anak. Dari pisabak dari ni. Di, kabaw kapag kaguran? Inaani magkagod og lubi oh. Sa kanay mong... Inaani oh. Sa tanggalan na mong bakus, oy. Nagsunod na mo kanay mong bakus na sprocket pa. Pangrayot, kain. Sakto na eh. Hot ko. Okay, nag-iis. Ubuon sa anak ko ha. Nasanit ang akong puso. Lagutaan na yung mga sprocket. Uy, napag-i-asiti. Nalimot magpupugang. Ganyan ka ha. Ubuon na pa ha. Kapit kagrayot niya sa barbay mo. Palagot na ka.
Jacqueline, Sorry? are you busy after your work? No, sir. Why, sir? Why, Delilah? Oh my. Sir, why are you looking at me like that? You got. I like you. I wanna go out with you. I wanna have a dinner with you. Only me? Oh yeah. Oh, no, not the security guard. Gusto ko magawa Only you. Only you. Sir, sorry to tell you. I have a boyfriend. In the Philippines. Yeah. Your boyfriend will not do anything. Please, just once. Just once. Sorry, sir. Because I can't forgive you. Jacqueline, you're one in a million. Please, release me, let me go. I remember your uncle singing that song in the Philippines, and then they sing like, I remember, sir. Release me. So, you wanna release it with me? No, sir. Sorry, sir. I can come with you. Oh, that's very hurting to my feelings. You don't like me, huh? I will save my bird. Don't touch my birdie. What? No, sir. Why are you laughing like that, huh? Because you don't know me. My name is Ali Sigma. Ouch, it's wet. So you don't want me to go out with you? No, sir. I'm sorry. I have a boyfriend. So you're loyal to your boyfriend? Yes, sir. Do you think your boyfriend is loyal to you? I don't think so. Pinoy? No way. They do that a lot of things, a lot of stuff with other girls. You think so? No, sir. So you don't want to go out with me? No, sir. Okay, fine. Wait. Hi, sir. Hi. I bring you some food. I bring also flowers and chocolates. Flowers, chocolates, and love songs. You know that song? I know that from Boy Inting. You want me to come in? Yeah, you want to sorry, invite sir. me? Please come in. Coffee. You have Tea. a Barracks coffee there? Mark's coffee. Cafe Barako. I have only tea. No problem with that. I drink tea. Can I come in? Okay, sir. Come in. Please come in. This food is very delicious. What? You know, amik. You eat amik. This is amik. Like this. You eat like this. It's very crunchy. Kagumkum. Amik. Okay? Okay, sir. I want to try this one. Why are you hesitant about me? I am single. You're single. Sir, You're not married yet. I have a lot of money. I have plenty of money. I can give you anything what you want. Sir. You want this, huh? You want this? No, I don't want that, sir. Yes. I respect you. You're my boss. Yeah, I know I'm your boss. But I like you so much, Jacqueline. I want to marry you. Marry me. Siguro,
You don't like that? I want to marry you. I want to shout all over in Qatar and all over the world. I want to marry you, Jackie. I have a boyfriend, sir. I want to marry you. Mary Rena, ikaw lang yun ang akuha. You don't have a boyfriend. I have a boyfriend, I like you so sir. much. Come here. I like you very much. Sir! Come here. Sir! Sir! What? Please don't do that to me. You Sir! don't like me. You're insulting me. If you don't No. like me, you insult me. Here in Qatar, every girls I want, I get them. Of course, I will get you. Sir, no! It seems that you like it. You like it? No! You want this, huh? You want this? I don't want that! It's so big! No! I'm not Boy Alho. Come in. Sir, no! You're not afraid to be raped, huh? You want this, huh? No, sir! Come here. No! No! Come here. Come here. No need help. I can do this alone. No need to ask for help. I can do this alone. Don't ask for help. I can do this. No! Help! No, sir! No, help! Oh, my balls. Oh, my God. Oh. Umulit na lang ko sa Pilipinas. Sinaunsa naman ko dali. Hindi na ako ni makayan eh. Umulit na ko. Lagi ako kundi. Lain lagi ka, Nay! Ikaw, ha? Plastic ka ba? Abi kay wala ko kapamalbas akong ilok. Imo na lang pag-ibton. Ikaw ba? Lamig ka, ha? Ano inalagi tao diri sa inyong bahay? Huwag mo yung tao dari. Namin pina-expect na bisitahan. Awa man. Yun na pa, ha? Mubangon doon ako, ha? Kinsa ba nag-disturbo ba kayo? Nay, Marco! Oh, naam lagi ka. Mahal, nuli ko sa'yo. Di ba? Wa pa man mahuman mga kontrata dito? Oh, mahal, pero niuli ko. Ano na ulit magkadari? Wa pa kay tigom? Pauli dito balik. Ito ba gusto ko ni mo ulit dire o balik ko pa di ko ni mo dito mo di na ko gusto niyo makita. Kabalo ba ka? Hapit ko girect dito sa kuwang amo. Unsa? Oh, mahinuon. Unsa? Hapit ka giubos? Bungol ka ha? Han, kinsa manahan? Pwede magselos? Kinsa na? Ikaw, kinsa ka? Han, ang akong mama. Ay, maamin ko ba? Unsay mama? Unsay mama? Ano ni mo? Ay, Mahal ko. bagaki kagnong. Igod na! Igod na! Bagaki kagnong. Okay. Ito na yung reaction pa na yung sakpa, oy. Igod na, mahal. Ikaw, kinsa man ka? Ikaw, ha? Dali, ano na mga tari, ha? Dali, may hanak ka. Dali,
pasaylo ako dito kumuusap. So, after all this time, nagtinarong ko dito. Tapos ikaw na binuang dito eh. Mahal ko, pasaylo ako. Tahaw lang ko. O, natinta lang ko. Isaad ko kanimo, mahal ko. Nga, dili og dili na ako. Usbon pa akong gibuhat niya. Nga pagpasakit niya ni mo. Apit pa ko malugos dito. Tapos inanaratay ka diri. How dare you do that to me? Anong katawis to na tugot ni mo? Noon sa naman kamahal ko eh. Nga, di na ka naman yung pangumulitos. Magbulag na ta. Moro dito. Di-English pa ni mo. Dili na ko. Magbulag na ta. Bye! No. Mahal. Mahal! Remember that piano. Ingon na nang ako na experience Landay. Naningkamot ko pag-ayo para sa akong kaugmaon. Apa nagbinuang dahil si Ronil. Wala ko natagam apan ni-abroad ko balik. Apan lahi na ang akong gitrabahuan. Huwag nakalayuan ko og swerte ko kay buutan kayong akong amo karon. After the rain, there's always a rainbow. Thank you, Dolanday, for reading my letter. Until next time, more power to you and to your station. Inyong suwat magtatampo. Jacqueline.